Poštovani gledatelji Max Sporta, lijep pozdrav iz Kranjčevićeve ulice. Evo, polako smo došli do kraja ovog prvog ljetno-jesenskog dijela sezone u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Pred nama je prva utakmica 17. kola s kojom zaključujemo prvi dio sezone. Trener Silvije Čabraja odlučio se za Čavlinu na vratima, Tomečak, Mersina i Dehasi Miličević u zadnjoj liniji. Pivarić, Bubanja su tu u sredini terena, Stojković, Goričan, Tuci i Kulenović. Glavni sudac je Dario Kulušić, njegovi pomoćnici Goran Perica i Luka Pajić. Četvrti sudac je Marino Majstorović, a u VAR sobi su nam Ivan Bebek i Robi Kezele. Gonzalo Garcia po najavama krenut će sa trojicom u posljednjoj liniji, Kadešić, Marešić i Perković, Marin Hujber na bokovima, Petrušenko, Mumba su tu, Maurić, Bultam i Erceg kao središnji napadač. Primio je lijepo sada Bultam loptu, evo ubačaja u 16 metara, tamo je pao Erceg, Kulušić ne reagira na ovu situaciju. Ide lopta u 16-terac, još je tamo u njemu, na kraju očišćeno, izbačeno i sada i domaći traže ovdje prekršaj. Evo, odgledao je Dario Kulušić, njegova odluka je kazneni udarac za Lokomotivu. Kulenović ili Majkić. Kulenović, gol, vodi Lokomotiva 1:0. Eto, pogotka. I sada Hujber ima prostora, evo njegovog ubačaja, Mumba, i to ide preko gola. Ovo je bila dobra akcija. Dehas, dugačko prema napred, tamo Goričan u 16 metara, ponovo traže ovdje domaći kazneni udarac, ponovo je tu bio Perković, nije se oglasio sudac Kulušić. Tu je sada Hujber u 16, Hujber ukrotio je tu loptu na kraju Čavlina. Marin mijenja stranu odmah za Hujbera, dobra, lijepa lopta, Hujber oštro je ubacio, ali na kraju je izbacio Miličević u korner. Ponovo Mumba za Hujbera. Hujber, niska lopta, ubačaj, odlazi to ipak pored gola. Još jedno ubacivanje sa strane, to je brzo izvedeno i evo sada ubačaj za Stojkovića. Na kraju će biti udarac iz kuta, blokiran je Stojković. I seli se sad lopta na drugu stranu gdje ima više prostora za Hujbera. Mumba, evo ubačaja, Bultam blokiran. Kadešić to izvodi. Erceg u skoku i vršilo je to na kraju na gredi, ali pratio je sve skupa Čavlina. Odmah sad šalje na drugu stranu, dolazi tu po desnoj strani Goričan, priključuje se i Tomečak, Goričan ide u sredinu, pa onda Pivarić i Stojković, puca Pivarić daleko od gola. Skače Kulenović, tu je sada Goričan, pored gola ide lopta. Pivarić. Lopta prema Kulenoviću, ali
Nije dobro primio ovu loptu Kulenović. Dolazi Tomečak po desnoj strani i daje sada za Goričana. Goričan u 5 metara. Izbacio je na kraju posljednji trenutak Marešić. Udarac iz kuta za Lokomotivu i prolazi to pored gola. Tamo je De Haas bio. Za Goričana. Je utrčavao već Kulenović u 16 metara. Goričan prolazi ovdje pored Marina. Evo ubačaja Kulenović. Gol Stojković. 2:0. Prijetila Lokomotiva u ovih posljednjih par minuta i evo sada nakon ove lijepe kombinacije došla do prednosti. Marin. Erceg puca, Čavlina hvata. Ima tu Tomečak, prostora za ubačaj, lopta u 16, Stojković, pa onda Vranjković puca pored gola. Erceg ostaje bez lopte i sada ona ide za Kulenovića. Kulenović u 16, Kulenović pored gola je prošlo. Gleda tamo na sat sudac Kulušić u ovom trenutku. Označio je kraj pobjeda Lokomotive 2:0 protiv Istre. Pa gledali smo što se tiče moje ekipe 2 različita poluvremena. Znači prvo poluvreme gdje je Istra dominirala, zabili smo gol. Drugo poluvreme mislim da smo puno bolje izašli van. Čak da smo mogli sa većom gol razlikom završiti ovu utakmicu. Imali smo još 3-4 izgledne situacije. Na kraj jesenskog dijela sa pobjedom, prolazak u kupu, u konačnici mislim da je djelomično dobra sezona. Okay, I think we play a good first half when we control. I think Lokomotiva don't have chances. We were good on the ball. We arrived in 3-4 good chances to score. We get a penalty against, a bit ridiculous. Second half started the same. We were good, but I think after 20 minutes or something, we started to lose a little bit the control. I think the players were a bit annoyed by the situation on the game, and we started to get a little impatient. Then the game became a little bit more transition game, and they scored a second goal and they have also another chance.